сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? 주님 안에서 다들 잘 지내고 계시죠? За бүгдээрээ эзэн дотор сайн сууцгааж байна уу? 깃발이 흔들려서 깜짝 놀라셨죠? Сая ингээ гинт тийм ээ туг ингээл хөдлөнгүүт бүгдээрээ гайхсан биз дээ тийм ээ? 아예 멋있었습니다. Их сайхан харагдлаа. 그래요. 상반기에도 골든벨이 있었나요? За өнгөрсөн семестр 아니면 작년인가요? бас алтан хонх байлуу? Өнгөрсөн жил байсан билүү? Нэ, 했어요. 상반기. Тэгээ одоо өмнөх оны эхний хагаст хийсэн билүү? эхний 그래요. семестр. 제가 골든벨 때마다 오게 되는 것 같네요. Ингээ алтан хонх хийх болгонд л нэг би ирж таарад авах шиг байна тийм ээ? 중앙교회에 설교를 항상 바자회 때 오게 되었습니다. Улаанбаатар төвч чуулган дээр бас сургаал орох болохоор би дандаа нэг тийм хоолны худалдааны үеэр таардаг байсан байхгүй юу? 그래서 하나님께서 빼빼 마른 저에게 살을 찌게 하라는 선한 뜻이 있다라는 생각을 하면서 오게 됐었는데. За тэгээд бурхан бас намайг их туранхай жим бахтай болохоор таргалаарай гэсэндээ бас яг энэ цаг үед явуулдаг юм болов уу гэд бодож исэн баг. 골든벨 때마다 오는 것은 하나님의 어떤 뜻이 있는지는 아직은 잘 모르겠습니다. За гэхдээ алтан хонх болохоор л яг би энэ газар ирээд байгаа шалтгаанаа бол одоохондоо олж мэдээгүй байж байгаа. 집에 가서 좀 생각해 봐야겠네요. Гэртээ очичоод бас яагаад юм болоо гэж жоохон бодож үзье гэж байна. 하여튼 오늘 골든벨을 통해서
여기 계신 모든 분들에게 많은 유익이 되는 시간이 되면 좋겠습니다. Тэгээ өнөөдрийн алтан хонх хийж байгаа энэ цагаар дамжуулаад бас та бүхэнд бүгдээрэнд нь үр ашигтай сайхан цаг байгаасай гэж хүсье. 지난번에도 이 말을 했던 기억이 나네요. Тэгээд өнгөрсөн удаа би бас нэг тэгж ярьж ийснаа гинт саналаа. 고린도전서를 배워야 되는데 사무엘상 성경만 펴놓고 계시면 안 됩니다. Яг та бүхэн одоо 1-р Коринт номноос өнөөдөр болон суралцах хэрэгтэй. Гэтэл толгойн дотроо тийм ээ 1-р Самуэль номоо бодоол ингээд уншаал цээжлээ суугаад иж болохгүй шүү. 눈은 저를 보는 척하면서 Ингээд нүд нь болохоор ингээд нааша харж байгаа юм шиг царайлж байгаа л тийм ээ. 고개는 끄덕이는 척하면서 За ингээд толгоогоо дохиж байгаа юм шиг дүр үзүүлж байгаад 계속 머릿속에는 사무엘상만 생각하시면 안 됩니다. байнга толгойн дотроо нөгөө Самуэль номоо л бодоод иж болохгүй шүү. 하나님께서 분명 고린도전서를 통해서 필요한 교훈을 주시리라 생각하고 Ийм болохоор бурхан маань ч гэсэндээ бас 1-р Коринт номоор дамжуулаад бид бүхэнд яг хэрэгцээтэй байгаа үгсийг бэлдсэн байгаа болов уу гэж бодож байна. 최대한 짧게 또 말씀을 드리도록 Тийм 하겠습니다. болохоор аль болох богинохон тийм ээ товчлоод та бүхэнд зааж өгье. 이제 다 앉으셨네요. 예, За ингээ бүгдээрээ яг суугаад бүрэн болж байх шиг байна. 기도하겠습니다. За хамт залбирцгаая. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다. Хайр нэгүслэр бялхам дүүрэн байдаг бурхан аав минь танд баярлалаа. 세상의 많은 사람들 중에서 저희를 먼저 구원해 주시고 Эзэн та дэлхийн ертөнцийн тэр олон хүмүүсийн дундаас биднийг төрүүлээд аварсан билээ. 또 청년의 시기를 주님 안에서 보낼 수 있게 하심 감사드립니다. Бас энэхүү залуу насаа эзэн таны дотор өнгөрүүлж байгаадаа талархаж байна. 항상 주님의 은혜를 깊이 생각하는 자가 되도록 인도하여 주시고 Бид бүхэн үргэлж эзэн таны нэгүслийг гүн гүнзгий тунгаан боддог байхад та туслаарай. 감사하는 마음으로 보답하는 모습으로 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살아갈 수 있도록 인도하여 주옵소서. Илүү их талархсан зүр сэтгэлээр бурхан таны нэгүсэлд илүү их хариулсан тийм дүр төрхөөр амьдрч чадхад минь та тусалж удирдаарай. 우리에게 주어진 각자의 전도의 환경에서 더욱 힘차게 주님의 복음을 전할 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서. Бид бүхэнд бурхан таны өгсөн байгаа нөхцөл байдалтай тааруулаад бид бүхэн сайн мэдээг илүү хүчтэйгээр тараагаад амьдрч чадхад минь та тусалж удирдаарай. 오늘 대학부 모임을 통해서 각자에게 필요한 말씀을 허락하여 주시고 Өнөөдрийн оюутны нөхөрлөөр дамжуулаад эзэн та хүн тус бүрт хэрэгцээтэй байгаа үгсийг дүүргэж өгнө. 더욱 주님의 뜻을 알아가고 주님 안에서 한 마음 한 뜻이 될 수 있는 시간 되도록 인도하여 주옵소서. Эзэн таны хүсэл юу вэ гэдгийг илүү ихээр мэдэж аваад бид бүхэн нэг зүр сэтгэлтэй нэг оюун санаатай болж чадхад та туслаарай. 여러 가지 이유로 함께하지 못한 분들도 주님의 동일한 사랑으로 돌보아 주시기를 원합니다. Бас олон шалтгаануудаас болоод энэ газар ирээгүй байгаа оюутнуудыг минь та хаанч байсан бай яг ижилхэн хайраар анхааран халамжлаарай. 모든 시간을 주님의 자비로우신 손길에만 의지합니다. Бүхий л цаг хугацааг зөвхөн эзэн таны инэрэнгүй мотортойн даатгаж байна. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 예, 고린도 전서 1장의 말씀을 찾겠습니다. За бүгдээрээ 1-р Коринт 1-р бүлгээс олж харцгаая. 예, 고린도 전서 1장 8절에서 9절입니다. 1-р Коринт 1-ийн 8-аас 9-ийг дуустал байна. 예, 함께 읽어 보겠습니다. 1-ийн 8-аас 9-ийг дуустал хамт уншийе. Тэр та нарыг 주께서 эзэн 너희를 Есүс 우리 주 Христийн 예수 маань өдөр 그리스도의 날에 гимзэмгүй 충만할 것이 없는 байлгаар 자로 төгсгөл 끝까지 хүртэл батжуулна. 하시리라. Өөрийнхөө 너희를 бидний 불러 эзэн 그의 Есүс 아들 Христийн 예수 нөхөрлөлд 그리스도 우리 та 주로 нарыг дуудсан 더불어 бурхан 부족케 итгэмжит 하시는 юм. 하나님은 믿부시도다. 예, 고린도전서 전체적인 내용을 살펴보면서 묵상하시는데 도움이 되셨으면 좋겠습니다. За 1-р Коринт номны ерөнхий агуулгыг бас та бүхэн маань сайн сонсоод чимээгүй цагаа хийгээд энэ номыг тунгаан ботход нь бас их туслалцаа болоосай гэж үсэж байна. 그리고 실제적인 신앙생활에 대한 내용을 고린도전서는 많이 담고 있기 때문에 교회 생활 가운데 많이 적용해 봤으면 좋겠습니다. За бас яг боддоор итгэлийн амьдралтай холбоотой маш олон агуулгууд 1-р Коринт номон дээр байдаг учраас та бүхэн чуулган дотроо бас хувийн итгэлийн амьдралаар амьдрангаа сурсан агуулгуудаа бас сайтар хэрэгжүүлээд үзээсэй гэж үсэж байна. 고린도 교회는 사도 바울의 2차 전도 여행 때 세워진 교회입니다. За энэ Коринт гэдэг чуулган байна Илч Паулын 2-р ээлжийн сайн мэдээний аянаар босгон байгуулагдсан чуулган байгаа. 그리고 고린도 전서는 이제 사도 바울이 3차 전도 여행을 하면서 에베소라는 지역에 머물 때에 쓴 편지로 생각되어지고 있습니다. За харин 1-р Коринт гэдэг ном маань Илч Паулын 3-р ээлжийн сайн мэдээний аянаар Эфес гэдэг хотод байж байх үедээ бичсэн ном гэдэг таамаглал байдаг. 세워지지 얼마 되지 않은 교회였고 Тэр яг үүсгэн байгуулагдаад нэг их удаагүй байсан шин чуулган байна. 또 환경적으로 이제 고린도라는 지역은 이제 세상의 문화가 가득한 곳이었기 때문에
신앙생활에 어려움이 있었을 것이라고 생각됩니다. За бас орчин нөхцөлийн хувьд аваад үзэх юм бол энэ Коринт гэдэг хот маань өөрөө соёл иргэншлийн хувьд ихээхэн хөгжижсэн тийм ээ одоо боомт хот байсан учраас итгэлийн амьдралаар амьдрахад олон төрлийн асуудал бэрхшээл байсан гэж хэлж болно. 그리고 모든 복음이 전해지는 곳에 그러하듯이 이제 거짓된 가르침을 이제 가르쳐주는 거짓 교사들의 방해도 있었습니다. За бас бүхий сайн мэдээ тараагдахад яг ижилхэн байдагчлан хуурамч багш нарын аюул, хуурамч багш нарын сургаалч гэсэндээ энэ газар их олон удаа орж ирсэн гэж хэлж 그래서 байна. 사도 바울은 서신을 통해서 고린도 교회의 성도들의 믿음을 경고케 하기 위한 목적으로 이 편지를 썼습니다. Тийм учраас Илч Паул энэхүү захидал номоо ямар зорилгоор өгсөн бэ гэхээр итгэгч ахын дүүсийн итгэлийг илүү ихээр батжуулаад тэрхүү гим нүглээс хэрэмжлүүлэхийн тулд энэ захидал номыг бичсэн байна. 주님과의 올바른 교제, 교회 안에서의 올바른 신앙생활을 통해서 그들이 나중에 예수님을 만나게 될 때 책망할 것이 없는 자가 되기를 간절히 바랬습니다. Тэр эзэнтэй зүү ёсоор нөхөрлөх бас чуулган дотор тэрхүү нөхөрлүүдээр дамжуулаад эзэнтэй уулзах тэр өдрөө ямар ч өөлөх зүйлгүй ямар ч гимзэмгүй зогсоосоо гэсэн хүсэлтэй байсан учраас тэр байна. 이것은 사도 바울의 마음이자 하나님의 우리를 향한 마음일 것입니다. Тэгэхээр энэ зүрх сэтгэл бол зөвхөн Илч Паулд л байсан зүрх сэтгэл биш бас эзэн бурхны маань бид бүхэн рүү хандсан зүрх сэтгэлээ гэж хэлж болно. 구원을 받고 신앙생활하기에 여러 가지 어려운 여건들이 있을 수 있습니다. Ингээд аврагдаад итгэлийн амьдралаар амьдрах үед бас олон янзын хүндрэл бэрхшээлүүд, олон янзын нөхцөл байдлууд үүсэж 또 болно. 구원받은 지 얼마 오래되지 않아서 신앙이 아직 견고하지 못할 수 있습니다. Бас аврагдаад удаагүй байгаа учраас тухайн хүний итгэл яг батчин бэхжээгүүч бас байж болно. 세상에서 믿음을 지키는 것도 또 교회 안에서 신앙생활을 하는 것도 여러 가지 어려움들이 있을 수 있습니다. Тийм учраас энэ нийгэмдэр итгэлээ сахихдаж хүртэл ялгаагүй, чуулган дотроо итгэлийн амьдралаар амьдрахдаж ялгаагүй олон янзын хүндрэл бэрхшээл асуудлууд байсан байж болно. 그 가운데 하나님께서는 우리의 믿음을 경고케 하시기를 원하시는 겁니다. Тэр дунд бурхан бид бүхний итгэлийг илүү ихээр батжуулан байгуулад ингээ гимзэмгүй байлгахыг хүсдэгэ гэсэн үг. 그리고 우리가 주님 다시 만나는 날에 책망할 것이 없는 모습으로 모두가 서기를 바라시는 За 것입니다. тэгээд бас бид бүхэн эзэн Есүсийн өдөр тийм ээ эзэнтэйгээ уулзах үедээ ямар ч өөсөвгүй ямар ч гимзэмгүй тийм байдалтайгаар түүнд олдохын тулд байх нь байна. 고린도전서의 내용을 보면 신앙생활과 바로바로 연결되는 내용들이 많이 기록되어 Тэр 있습니다. 1-р Коринт номыг сайн уншаад үзэх юм бол ерөөсөө л бид бүхний туулан өнгөрүүлж байгаа итгэлийн амьдралтай маань шууд холбогдож байгаа агуулгууд их олон гарч байгаа. 이제 전체적인 내용을 간단하게 말씀드리면 Тэгээ ерөнхий агуулгыг нь та бүхэнд бас товчхон хэлж өгвөл 1장부터 4장까지는 교회 안에 나누어짐의 문제에 대해서 말씀하고 계십니다. 1-ээс 4-р бүлгийг дуустал чуулган дотор хуваагдаж талцаж байсан асуудлын талаар хэлж өгсөн байгаа. 그리고 5장에서는 교회 안에 있는 어떤 음행죄, 성적인 죄에 대한 내용을 말씀하고 계십니다. За тэгээд үргэлжлүүлээ 5-р бүлэг дээрээс харах юм бол чуулган дотор орж ирсэн байгаа садар самууны завхаарлын гим нүглийн талаар болгоомжлын талаар бичсэн байгаа. 그리고 6장에서는 교회 안에 형제들끼리의 법적인 소송 문제에 대한 내용을 이야기하고 계시고 За тэгээд үргэлжлүүлээ 6-р бүлэг дээрээс харах юм бол аврагдсан ахын дүүсийн чуулган дотор бие биенийхээ эсрэг хуулийн дагуу заргалдаж байгаа талаар агуулга гарсан байгаа. 7장에는 결혼의 문제, За тэгээд 7-р бүлэг дээр нь хурмын талаар, гэрлэлтийн талаар 8장부터 10장까지는 우상 제물의 치식의 문제. 8-аас 10-р бүлгийг дуустал хиймэл шүтээнд өргөсөн идэ өргөлийн талаар гарсан байгаа. 이제 11장에는 교회 안에 어떤 공식적인 모임과 성찬식에 대해 이야기하고 있습니다. 11-р бүлэг дээр нь чуулган дотор албан ёсны тийм ээ хуулийн дагуух уулзалт, за бас ариун зоогийн ёслолын талаар бичигдсэн байна. 그리고 12장부터 14장까지는 은사에 대한 이야기를 하면서 교회 내의 질서에 대한 이야기를 하고 계시고 За тэгээд 12-оос 14-р бүлгийг дуустал сүнслэг билгүүдийн талаар хэлэнгээ чуулган дотор байх ёстой дис дараалал, эмх журмын талаар хэлж өгсөн 또 байна. 15장은 부활, 15-р бүлэг нь дахин амьдлын бүлэг байна. 16장은 헌금에 대한 이야기를 하고 있습니다. 16-р бүлэг нь өргөлийн талаар агуулга бичигдсэн 아마 байна. 신앙생활하면서 한 번 정도는 이제 고민해보는 부분이기도 하고 한 번 정도는 이것 때문에 어려움을 겪는 부분이기도 할 겁니다. Тийм учраас та бүхний хувьд ч гэсэндээ итгэлийн амьдралаар амьдрангаа нэг удаач болтугай бодож байсан, бодлогоширч байсан, бас үүнээс болоод асуудалтай тулгарч байсан ч байж болно. 고린도전서를 반복해서 읽으시면서 내가 주님 안에서 내 신앙을 경고케 하기 위한 하나님의 말씀을 마음에 잘 새겨두셨으면 좋겠습니다. Тийм учраас та бүхэн маань 1-р Коринт номыг дахин давтан уншингаа бас өөр өөрсдийнхөө итгэлийн амьдралтай холбоотой асуудлуудын бас хариултуудыг нь олж авсан тийм цаг хугацаа болоосай гэж хүсэж 이제 байна. 전체적인 내용을 오늘 다 살펴보기에는 무리가 있을 것이라 생각되고요. За тэгээд ерөнхий агуулгыг өнөөдөр та бүхэнд хэлж өгөхөд бас хитрхи хитээдэх баха. 이제 결혼에 대한 문제, За тийм учраас хурим гэрлэлтийн талаарх асуудал, 성적인 죄에 대한 문제를
같이 먼저 생각해 보고 Тэгээд эсрэг үүсний асуудлын талаар өнөөдөр бүгдээрээ эхлээд бодож үзье. 또 교회 안에서의 신앙생활, 질서에 대한 문제를 함께 생각해 보도록 За 하겠습니다. тэгээд үргэлжлүүлээд чуулган дотор байх ёстой эмх журамд эс дарааллын талаар хамтдаа бодож үзье. 고린도전서 5장입니다. За 1-р Коринт 5-р бүлэг рүү явж очие. 1절, 2절입니다. 1-р Коринт 5-ын 1-2 дугаар ишлэл. 예, 같이 읽어보죠. 1-2-ыг хамт уншийе. Харийнхны дундаж байдаггүй садар самуу та нарын дунд байдаг нь дуултлаа. Нэг чинь эцгийнхээ эхнэртэй нөхцдөг гин. Та нар ихэрхүү болж ийм зүйлийг үйлдэх чинь дундаас чинь зайлуулагдахын төлөө та нар гашуудсангүй. 통하니 여기지 아니하고 그 일 행한 자를 너희 중에서 물리치지 아니하였느냐. 고린도 교회에 성적인 죄가 들어오게 되었습니다. Тэр энэ Коринт гэдэг чуулган дотор ийм хүүсний садар самууны гим нүгэл орж ирсэн байна. 그런데 더욱 걱정되는 모습은 그 죄가 교회 안에 들어온 것을 누구도 슬퍼하지 않았다라는 거죠. Гэхдээ илүү их санааг нь зовоож байгаа асуудал юу байсан бэ гэхээр тийм гим нүгэл өөрсдийнх нь чуулган дотор ороод ирчихсэн байж ах үед хинч гашуудсангүй гэсэн байна. 그리고 그 죄를 지은 자에 대한 책망이나 징계도 없었다고 이야기하고 За 있습니다. тэгээд тэрхүү гим нүглийг хийсэндээ тийм ээ гашуудах сэтгэл байгаагүйгээс гадна ямар шийтгэл сахилгажуулал байгаагүй. 교회는 받아주는 곳입니다. За мэдээч хэрэг чуулган байна бол хүн болгоныг хүлээж авдаг газар. 구원받지 않은 사람들부터 Аврагдаагүй байгаа хүмүүсээс ахуулаад 구원받았지만 어린 신앙을 가진 모든 분들까지도 교회는 받아주는 곳이다라고 말씀하십니다. аврагдсан хэдий ч итгэлийн хувьд жаахан байгаа, балчир байгаа тэдгээр бүхий л хүмүүсийг хүлээж авдаг газар бол чуулган гэж хэлж болно. 내가 너희를 받아준 것과 같이 너희도 서로 받아주고 용납하라고도 말씀하셨습니다. Би та нарыг хүлээн авсан шиг та нар ч мөн нэг нэгээ хүлээж аваарай, ойлгоорой гэсэн шүү дээ. 그럼에도 불구하고 교회에서 내쫓으라고 강력하게 이야기하시는 죄가 두 가지가 있습니다. За гисэн хэдий ч үл харгалзаад маш хатуугаар чуулганаас хөөж явуулаарай гэж хэлсэн хоёр төрлийн гим нүглийн төрөл байна. 그게 바로 교리적인 죄와 성적인 죄입니다. Тэр нь ямар гим нүгэл вэ гэхээр нэгдүгээрх нь буруу сургаал, хоёр дахь нь садар самуун буюу завхаарлын гим нүгэл. 두 죄에 대한 말씀을 하시면서는 공통된 표현을 사용하셨습니다. Тэгэхээр энэ хоёр гим нүглийн талаар онцолж хэлэнгээ яг ижилхэн яг нийтлэг зүйлийг хэлж өгсөн байгаа. 적은 누룩이 온 덩이에 퍼지느니라. Тэр нь юу вэ гэхээр өчүүхэн хөрөнгө зуурсан гурилыг бүхэлд нь эсэгдэгэ гэх үг байгаа. 하나님의 말씀과 어긋난 잘못된 교리도요. 작은 것 같지만 그것이 금세 퍼지는 죄가 되고 Тэгэхээр бурхны үгтэй зөрчилдсөн байгаа бурхны үгийн эсрэг зүйлийг зааж байгаа тэр сургаалч гэсэндээ хамгийн анхандаа жижигхэн зүйл юм шиг байгаа боловч тун удахгүй чуулган даяар тархдаг байгаа. 생활 가운데 짓는 죄 중에 성적인 죄는 금방 퍼지게 되기 때문에 그것은 엄격하게 경계하라고 말씀하신 겁니다. За тэгээд бас өдөр тутмын амьдрал дундаа үйлдэж байгаа энэ садар самууны завхаарлын гим нүгэл анхандаа маш жижигхэн байгаа юм шиг боловч үнэндээ тэр хүний итгэлийн амьдралыг бүхэлд нь тийм ээ эсгэх боломжтой учраас 이단에 속한 자에게는 한두 번 경계한 후에 멀리하고 내어 쫓으라고 말씀하신 거고요. ийм учраас буруу урсгалын хүнтэй за 1-2 удаа ярилцаа тэр хүнийг ятхан синхруулсны дараа тэр хүнээс хол бай зайгаа бариарай гэсэн шүү. 성적인 죄에서도 마찬가지였습니다. ийм учраас энэ садар самууны гим нүглийн тал дээр ч гэсэндээ яг ижилхэн хандах хэрэгтэй. 5장 13절 5-ын 13 дугаар ишлэл байна. 또 같이 읽죠. 13-ыг хамт уншийе. Гадна байгстыг бурхан шүүдэг. Тиймээс хилэнцэд хүнийг дундаасаа зайлуул. 구원받지 않은 외인 사람들이 그런 성적인 죄를 짓는 것은 하나님을 모르기 때문에 그럴 수 있다라는 거죠. Тэгэхээр аврагдаагүй байгаа энэ гадна байгстад тийм гим нүглийг үйлдэж байгаа нь угаасаа аврагдаагүй байгаа бурхныг мэдэхгүй учраас тэр гим нүгэл хийх нь мэдээж зүйл байгаа. 뭐 그러한 사람들은 전도의 대상이기 때문에 그런 사람들과 만나지도 말고 사귀지도 말라는 것이 아니다라고 말씀하십니다. Гэхдээ тэдгээр хүмүүс маань хараахан бурхны үгийг ухаараагүй аврагдаагүй байгаа учраас тэр хүмүүст юусоо сайн мэдээ тарааж болохгүй тэр хүмүүстэй уулзаж учирч болохгүй гэсэн үг шээ. 그 외인들은 하나님께서 심판하실 텐데 Тэр гадна байгстыг бурхан тэр чигээр нь шүүнэ. 그런데 13절 뒤쪽에 보면 이 악한 사람은 너희 중에서 내어 쫓으라라고 강하게 말씀하시는 겁니다. Харин 13-ын сүүл хэсэг дээр гарсан байгаачлан тиймээс хилэнцэд хүнийг дундаасаа зайлуул гэж маш хатуу чанд хэлсэн байна. 그래서 정말 우리가 대학생 시절 이 청년의 시기에 이성적인 죄에 대해서 경계해야 됩니다. Тийм учраас та бүхэн залуу байгаа, та бүхэн оюутны хэсэгт байгаа дээрээ ялангуяа энэ эсрэг үсний гим нүгэл дээр маш хатуу чанд байгаад өөрсдийгөө сэрэмжлээд болгоомжилдог байх хэрэгтэй. 그것이 얼마나 무서운 것인지를 기억해야 됩니다. Энэ гим нүгэл юу н ямар аимшигтай зүйл вэ гэдгийг та бүхэн сайн санаж байх хэрэгтэй. 다른
다른 죄는 몸 밖에 짓는 죄가 될 것이라 Тэр 말씀하셨지만 өөр бусад гим нүгэл бол биеийн гадна талд үйлдэгддэг гэсэн шүү 그 дээ. 성적인 죄는 내 몸에게 죄를 짓는 것이다라고 말씀하셨습니다. Харин энэ завхаарлын гим нүгэлтэй орооцолдогч нэгэн өөрийнхөө биеиндээ гим нүгэл үйлдэж байгаа хэрэг юм аа гэсэн байна. 모든 도덕적인 죄가 복음을 전하는데 방해가 되겠지만 Тэгэхээр бүхий л ёс суртахууны гим нүглүүд сайн мэдээ тараахад маань саа дотор учруулна. 특별히 성적인 죄는 복음을 전하는데 큰 방해가 되기 때문에 더욱 조심해야 합니다. Гэхдээ ялангуяа эсрэг үүсний гим нүгэл энэ садар самууны гим нүгэл гэдэг зүйл маань миний сайн мэдээ тарааж байгаа тэрхүү үйл явцад маань асар их саа дотор болдог учраас 그래서, бид бүхэн болгоомжлохоос ч өөр аргагүй. 고린도 교회에도 이것을 강조해서 말씀해 주셨던 거예요. Тийм учраас Коринт чуулганы ахын дүүсч гэсэндээ үүнийг онцолж хэлж өгсөн байна. 그러면서 이제 뒤편에 결혼에 대한 이야기가 나오잖아요. За тэгингээ түүний дараа үргэлжлүүлээд гэрлэлтийн талаар гарч байгаа тийм ээ. 고린도전서 7장입니다. 1-р Коринт 7-р бүлэг байна. 1-р Коринт 7 38절 39절입니다. 7-гийн 38 39. 같이 읽죠. 38 39-ийг хамт уншийе. 그러므로 Тиймээс тэрээр 처녀 гэрлвэл 딸을 сайн, 시집 эс 보내는 гэрлвэл 자도 бүрэл сайн биз. 잘하거니와 시집 Эхнэр хүн 보내지 нөхрөө 않는 амьд 자가 байхад нь 더 түүнтэй 잘하는 холбогдсон 것입니다. байдаг. 아내가 Нөхөр 그 нойрсвол 남편이 тэр 살 эмэгтэйг 동안에 хүссэнтэйгээ 매어 гэрлэх эрх 있다가 남편이 чөлөөтэй 죽으면 болно. 자유하여 자기 Гэхдээ 뜻대로 зөвхөн 시집갈 эзэн 것이나 дотор. 주 안에서만 할 것이니라. 이제 결혼에 대한 하나님의 뜻을 사도 바울은 고린도 교회에 이야기하고 있습니다. Тэгэхээр хуримтай тийм ээ гэрлэлтэй холбоотой бурхны хүслийг бурхан Коринт чуулганы ахын дүүс хэлж өгсөн байна тийм ээ. 성적인 죄를 짓지 않고 결혼을 하지 않고도 주님을 위해 잘 살아갈 수 있다면 결혼하지 않는 것도 좋다. Яг завхаарлын гим нүгэл үйлдэхгүй тийм ээ хурим энэ гэрлэлт гэдэг зүйлийг үйлдэхгүй байсан ч эзний төлөө хичээнгүйлэн амьдрч чадаж байна гэвэл тэгсэн ч зүгээрээ сайн хэрэгэ гэсэн байна. 그런데 정욕을 참을 수 없다면 절제할 수 없다면 결혼하는 것도 괜찮은 일이다라고 말씀하시는 거예요. За гэтэл нөгөө махан биеийн дур хүслээ твчиж чадалгүйгээр тийм ээ магадгүй гэрлэлтийн ёслол үйлдсэн ч хурмын ёслол үйлдсэн ч тэр ч гэсэндээ эзний өмнө зөв зохистой сайн хэрэг юм аа. 청년의 시기에 이성에 대한 관심은 어떤 의미에서는 너무나 당연한 것입니다. Тийм учраас залуу наснд байж байгаа энэ эсрэг үүсэндээ анхаарах, эсрэг үүсэнд рүүгээ хандсан сэтгэл бол нэг үгээр хэлэх юм бол мэдээжийн явдал байна. 남편과 아내의 사랑의 관계를 통해서 그리스도와 교회를 설명하고도 계시고 Тэр эхнэр нөхөр хоёрын хоорондын харилцаагаар дамжуулаад бурхан болон чуулганы хоорондын холбоо харилцааг илэрхийлсэн байгаа. 오히려 결혼이라는 제도를 통해서 태어난 자녀를 통해서 하나님과 사랑과의 관계를 표현하시기도 합니다. Тийм учраас хурим гэдэг тогтолцоогоор бий болж байгаа тэрхүү үр хүүхдээр дамжуулаад яг л бурхан болон хүн хоорондын тийм ээ хайр сэтгэлийг хүртэл илэрхийлсэн байна. 여러 가지 의미에서 하나님께서 주신 결혼이라는 제도는요, 꼭 사람에게 필요한 제도라고 할 수 있는 겁니다. Тийм учраас олон янзын талаас нь авч үзсэн ч бурханы зүгээс хүн төрлөختөн зөвшөөрсөн байгаа хурим гэрлэлт гэдэг ёслол хүнд байх ёстой мэдээжийн тогтолцоо юм а гэж хэлж болно. 그런데 그것은 당연히 사랑이라는 감정을 바탕으로 하는 것이잖아요. Гэхдээ үүний үндэс суурь нь юу байх ёстой вэ гэхээр хайр байх ёстой. 그러니까 누군가에게 관심을 갖고 어떤 누군가에게 감정을 느끼는 것은 죄가 아니라는 Тийм 것입니다. учраас хин нэгэнд анхаарал хандуулах, за хин нэгэн рүү хандсан сэтгэл хөдлөлтэй байна гэдэг нь заавал тийм гим нүгэл буруу зүйл гэж ойлгож болохгүй. 근데 5장에는 성적인 죄에 대해서 무섭게 경계한 것을 말씀하셨고 Гэхдээ 5 дугаар бүлэг дээр янз бүрийн эсрэг үүсний садар самууны гим нүгэл дээр маш хатуу чанд хандах хэрэгтэй шүү, болгоомжлох хэрэгтэй шүү гэдгийг хэлсэн байна. 이제 7장에서는 결혼에 대한 제도를 말씀하시면서 두 가지를 강조하신 거예요. За тэгээд 7 дугаар бүлэг дээр гэрлэлтийн талаар хэлэнгээ хоёр төрлийн зүйлийг онцолж хэлсэн байна. 첫 번째는 주님의 뜻을 위하여 하라. Эхнийх нь юу гэхээр гэрлэлтийн ёслолыг үйлдсэн ч эзний хүсэл дотор үйлдээрэй гэсэн. 결혼을 하지 않는 것도 주님을 위해서 하는 것이라면 괜찮은 것이고 Хурмаа хийхгүй байх нь ч гэсэндээ эзний хүслийн дагуух зүйл байвал хийхгүй байсан ч зүгээрээ. 결혼을 하는 것도 주님을 위한 일이라면 좋은 것이다 말씀하신 거예요. Гэхдээ би хурмаа үйлдэж байгаа нь хүртэл хурмаа хийж байгаа нь хүртэл эзний хүслийн дагуух зүйл мөн байна гэвэл хийх хэрэгтэй гэсэн байна. 그래서 이성에 대한 관심은 자연스러운 것일지라도 그 결혼이라는 것에 목적을 분명하게 해야 됩니다. Тийм учраас эсрэг хүүсэн рүүгээ хандсан сэтгэлтэй байна гэдэг чинь тийм ээ үнэндээ мэдээжийн зүйл юм шиг боловч яг үнэндээ хурмаа хийж байгаа зорилго маань эзний өмнө маш тодорхой зөв зохистой байх хэрэгтэй. 단순히 내 마음의 안정과 어떤 육체의 즐거움을 위해서 결혼을 하는 것이 아니라 Зүгээр нэг махан биеийнхээ зугаа цэнгэлийн төлөө өөрийнхөө дур хүслийг хангахын төлөө энэ зүйлийг хийх биш. 내가 육체의 정욕을 참을 수 없기 때문에 어쩔 수 없는 것이 하는 것이 아니라 Би махан биеийн дур хүслээ твчиж чадахгүй байгаа учраас яах жаргагүй би хурмаа хийх гэж байна. Энэ биш ээ. 주님을
위한 것이 되고 복음을 위한 것이 되어야 된다 말씀하신 거예요. Харин энэ зүйлийг хийж байгаа зорилго маань эзний төлөө байх ёстой, сайн мэдээний төлөө байх ёстой. 그리고 또 한 가지의 중요한 규칙이 바로 주 안에서입니다. За тэгээд өөр бас нэг чухал дүрэн байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр зөвхөн эзэн дотор. 그래서 구원받은 사람의 결혼은 반드시 동일한 믿음을 가진 상대와 해야 된다라는 규칙을 말씀해 주신 거예요. Тийм учраас аврагдсан хүний хийх ёстой хурмын ёслол бол гарцаагүй өөртөөгөө ижилхэн авралын бат итгэлтэй болчихсон яг ижилхэн аврагдсан чуулган дотор байгаа хүнтэйгээ нийлэх хэрэгтэй. 아브라함이 자기의 사랑하는 독자 이삭의 아내를 구하기 위해서 고향 땅에 종 엘리에셀을 보낸 것도 하나의 모형이 되는 사건입니다. Тэр Авраамч гэсэндээ өөрийнхөө цорын ганц хүү болох Исаакта эхнэрийг олохын тулд тийм ээ өөрийнхөө төрсөн нутаг руугаа өөрийнхөө боол зарч байсан Илиесер гэдэг хүнийг явуулсан ч гэсэндээ яг ижилхэн утгыг дотроо шингээсэн баг. 그냥 동일한 민족, 동일한 고향의 사람과 결혼하려고 했다라는 것이 아니라 Зүгээр нэг ижил нутгийнхаа өөрийнхөө төрж гарсан газар нутгийнхаа хүнтэй хурмын ёслолоо хийхийг хүссэндээ тэр бишээ. 하나님에 대한 동일한 믿음, 동일한 마음을 가진 사람과 했다라는 것을 모형적으로 보여주고 있는 것입니다. Харин эзэн рүү хандсан сэтгэлтэй, эзэнд итгэх бат итгэлтэй, яг л өөртөөгөө ижилхэн итгэлтэй болсон хүнтэй нийлүүлэхийн тулд тийм байсан байна. 우리의 결혼도 그리스도인의 결혼도 그러합니다. Тэгэхээр бид бүхний хуримч ялгаагүй аврагдсан Христэд итгэгч хүмүүсийн бүхий л хурим яг ижилхэн ийм байх хэрэгтэй. 아모스서입니다. За бүгдээрээ Амос номноос нэг олж харцгаая. Амос 3장 3 дугаар бүлэг байна. 3절입니다. Амос 3-ын 3. 아모스서 3장 3절입니다. Амос 3-ын 3 같이 읽죠. хамт уншицгаая. Тохиролцоогүй хоёр хамт алах уу? 하나님께서 죄악된 이스라엘 민족에 대한 북이스라엘에 대한 심판을 말씀하셨습니다. Тэр бурхан гим нүглээр дүүрчигсэн байгаа хойд израилчууд руу хандсан шүүлтийн талаар энэ үгийг айлцсан байна. 너희들이 우상을 섬기고 하나님 앞에 죄악된 것을 행하고 있기 때문에 하나님의 심판은 너무나 당연하다라는 것을 이야기하고 계신 거예요. Та нар хиймэл шүтээ та нар бурханыхаа өмнө зөв зохисгүй гим нүгэл үйлдэж байгаа учраас та нар энэ шүүлтийг амсах нь мэдээжийн хэрэг юм аа гэж хэлсэн. 그러면서 당연한 것에 대한 예를 들고 있는 겁니다. За тэгингээ мэдээжийн зүйлийн талаарх жишээг татаж хэлсэн байгаа байхгүй. 그 중에 3절 이제 첫 번째 내용이 두 사람이 의합지 못하고야 어찌 동행하겠으며. За тэр дундаас 3 дугаар ишлэл хамгийн ихний хэлж өгсөн жишээ нь юу вэ гэхээр тохиролцоогүй хоёр хамт алах уу гэсэн байна. 하나님과 하나님의 민족인 이스라엘 민족이 마음이 합할 때는 함께 동행할 수 있었습니다. Тэгэхээр бурхан болон бурханы сонгосон үндэстэн тийм ээ хоорондоо зүрх сэтгэл нь нэг болоо тохиролцчихсан байж ах үедээ бол хамт алхаж чадаж байсан ба. 그런데 이스라엘 민족이 하나님의 마음에서 떠나 버리면 동행할 수가 없는 거예요. Гэтэл Израильчууд бурханы хүслээс даваад ангижраад гарчих юм бол бурхантай хамт алхах боломжгүй болно шүү дээ. 하나님의 뜻과는 전혀 상관없는 삶을 살아가면서 하나님과 동행할 수는 없는 겁니다. Бурханы хүсэлтэд ямар ч хамааралгүй амьдралаар амьдарч иж тэр үндэстэн бурхантай хамт алхах гэж л байхгүй. 이것을 구원받은 성도들의 결혼과 연결시켜서도 교훈받을 수 있어요. Тийм учраас энэ агуулгыг аврагдсан байгаа Христэд итгэгч хүмүүсийн хурим гэрлэлттэй ч хүртэл холбоод яг ижилхэн 구원받은 сургамжийг авч 사람은 байна. 하늘의 소망이 있는 사람입니다. За аврагдсан хүн бол Тэнгэрийн найдварыг өвөртөлсөн хүн тийм ээ. 주님을 위해 살아가고 싶은 사람입니다. Эзний төлөө амьдрахыг хүсэж байгаа хүн бол аврагдсан хүн. 이 세상에선 전도라는 목적을 가장 귀한 가치로 여기고 살아가는 사람입니다. Энэ дэлхий дээр сайн мэдээ тарааж амьдрна гэдэг нь тэр хүний амьдралын гол үн цэн болчихсон хүн бол аврагдсан хүн. 그런데 구원받지 않은 사람은 뜻이 다를 수밖에 없어요. Гэхдээ хараахан аврагдаагүй байгаа хүний хүсэл зорилго нь өөр байхаас ч өөр аргагүй шүү дээ. 하나님을 믿지 않는데 Бурханд итгэхгүй байгаа юм чи. 구원을 받지 않았는데 Аврагдаагүй байгаа юм чи. 어떻게 구원받은 사람과 마음이 동일할 수가 있겠습니까? Яаж аврагдсан хүнтэй нэг ижилхэн зүрх сэтгэлтэй болоод амьдрч чадах юм бэ? 이 세상을 위해서 살아갈 수밖에 없고 Зүгээр энэ дэлхийн ертөнцийн төлөө амьдрахаас ч өөр аргагүй. 자기를 위해서 살아갈 수밖에 없는 겁니다. Өөрөө өөрийнхөө төлөө амьдрахаас ч өөр аргагүй шүү дээ. 육체를 위해서 살아갈 수밖에 없는 거예요. Аврагдаагүй хүн бол махан бие болгоод амьдрахаас өөр аргагүй. 그래서 잠깐 감정적인 것은 서로가 맞을 수 있지만 Тийм учраас төрхөн зур яг сэтгэл хөдлөлийн хувьд хоорондоо нэгдээд нийлж байгаа юм шиг санагдаж байж болно. 잠깐 뭐 좋아하는 것과 생각이나 취미 같은 게 맞는 것처럼 보일 수 있지만 Яг төрхөн зур нэгнийхээ дуртай зүйл, нэгнийх нь хоббич гэдэг юм уу хоорондоо нийцэж байж болно. 가장 중요한 가고자 하는 방향이 다르기 때문에
동행할 수가 없다라는 거예요. Гэхдээ хамгийн гол зүйл болох яг тэр чиглэл рүү явъя гэж байгаа зорилго нь өөр байгаа учраас тэр хоёр хүн хамт нэг замаар алхах 그래서 боломжтой. 또 어떤 사람은 그것을 이제 새와 쥐의 결혼으로 비유하기도 하잖아요. За тийм учраас нэг хүн бас үүнийг шувуу хулхан хоёрын хурмаар одоо тийм ээ хоорондоо нийлснээр ингээ зүүрлэж хэлсэн байдаг. 새와 쥐가 낮에는 그냥 같이 밖에서 어울릴 수 있습니다. За шувуу хулхан хоёр бол өдрийн цагаар тийм ээ яг төрхөн зур нэгэнтэйгээ зохицож нийлж байж болно. 근데 밤이 돼서 자야 될 시간이 될 땐 각자의 집으로 돌아가죠. Гэхдээ харанхуй боллоо, шүн боллоо тийм ээ унтах цаг болох юм бол аль аль нь өөр өөрийнхөө үүрлүүгээ буцсан шүү дээ. 새는 나무 둥지 위로 날아가고 Тэр шувуу бол модны орой руу нисээд явна. 쥐는 캄캄한 동굴 속으로 들어갈 수밖에 없는 Харин 거예요. хулган бол хамгийн харанхуй газар болох тэр газрын дор байгаа нүх рүү яваад орхоос зүр аргагүй. 결국 진정으로는 하나가 될 수 없다라는 겁니다. Яг чин сэтгэлээсээ жинхнээсээ энэ хоёр амьтан нэг болж нийлэх боломжтой. 그래서 고린도 교회에도 사도 바울은 이 결혼에 대해서 분명하게 강조하고 있는 것입니다. Тийм учраас Коринт чуулганы хувьд ч гэсэндээ яг л энэ асуудлын талаар хурмын талаар ингээд маш онцгой ингэж онцолж хэлсэн байгаа. 주님을 위해서 해야 되고 Эзний төлөө хурмыг хийх хэрэгтэй. 그리고 주님 안에서 같은 믿음을 가진 사람과 해야 되는 За 것이다. тэгээд бас эзэн дотроо яг ижилхэн итгэлтэй болчихсон хүнтэйгээ нийлэх хэрэгтэй гэсэн байгаа. 우리가 대학생 시기, 청년의 시기 참 경계해야 됩니다. Тэгэхээр та бүхэн оюутан байна, та бүхэн залуу байгаа учраас яг энэ үе дээрээ илүү их болгоомжтой сэрэмжлэх хэрэгтэй. 여기 있는 모든 분들에게 하나님의 선한 계획이 분명히 있습니다. Энд байгаа бүхий л хүмүүс рүү хандсан Бурхны сайн хүсэл төлөвлөгөө гэж гарцаагүй байгаа. 우리 각자는 모르지만 하나님이 생각하시는 가장 좋은 짝도 분명히 계획되어 있을 겁니다. Яг уу бид бүхэн л өөрсдөө мэдэхгүй байгаа болохоос биш Бурхны зүгээс надад төлөвлөжчихсэн байгаа, миний төлөө бэлтжчихсэн байгаа хайрын хос гарцаагүй хаа нэгэн газар байгаа. 그런데 그것을 믿지 못하면 내 신앙생활이 망쳐질 수 있어요. Гэхдээ түүнд нь итгэхгүй л байх юм бол би өөрийнхөө итгэлийн амьдралыг түрүүлээ сүрүүлчихж боломжтой 그리고 шүү. 복음이 회방받을 수 있습니다. За тэгээ бас сайн мэдээ муу хийлэгдэнэ. 고린도 교회가 그것을 경계해야 되었던 것처럼 우리도 모두가 이런 성적인 것에 대해서 잘 경계해야 합니다. Тийм учраас Коринт чуулганы ахын дусч гэсэндээ энэ асуудал дээр асар их болгоомжлоос хэрэмжлэх хэрэгтэй байсан шиг энэ цаг үед амьдарч байгаа бид бүхэн ч гэсэндээ энэ асуудал дээр болгоомжтой байх хэрэгтэй. 그리고 또 한 가지 이제 교회 안에서 교회 안의 모임에 대해서 여러 가지 강조의 말씀을 해주셨어요. За тэгээд өөр бас нэг зүйл нь юу вэ гэхээр чуулган дотор цуглаж байгаа цуглааны талаар нөхөрлийн талаар бас хит хитэн зүйлсийг онцолж хэлсэн байгаа. 1장부터 4장까지는 이제 파당에 대한 조심, 경계해야 될 것을 이야기하셨습니다. За 1-ээс 4-р бүлгийг дуустал хоорондоо хуваагдж байгаа өөр тал болчихсон байгаа. Энэ асуудлуудаас бид нар болгоомжлох хэрэгтэй шүү гэдгийг хэлсэн байгаа. 고린도 교회가 하나가 되지 못하고 여러 가지로 나누어지고 있었어요. Тэр Коринт чуулганы ахын дус юусоо нэг болж нэгдэж чадаагүй олон талууд болоод ингээ хуваагдчихсан байжсэн байна. 나는 아볼로에게 속한 사람이다. За би бол Аполлинх, 나는 게바에게 속한 사람이다. би бол Кефинх, 나는 바울에게 속한 사람이다. би бол Паулинх. 이렇게 교회 안의 지도자에 따라서 교회가 하나가 되지 못하고 나뉘어지고 있었습니다. Ингээ чуулганыг удирдаад ахлаад явж байгаа хүмүүсийн тал болчихсон. Би тэрнийг би энийх гэл нэг чуулган дотор байж байгаа хэрнээсээ хоорондоо фракслагдчихсан байсан байна. 이제 그것에 대한 이유를 세 가지 정도로 말씀하고 계십니다. Тэгэхээр үүний шалтгааныг нь 3 хэсэгт хуваагаад хэлж өгсөн байна. 그리스도에게 집중하지 못하기 때문이다. Эхний шалтгаан нь юу вэ гэхээр зөвхөн Христ рүү төвлөрч чадахгүй байгаад байгаа 그리고 учраас. 사람을 자랑하려고 하기 때문이다. За бас хүмүүсээр сайрахын тулд. 그리고 교만한 마음을 갖고 있기 때문이다. За түүний дараа тэр хүний сэтгэл бардам болоод өргөмжлөгдчихсэн байгаа учраас гэсэн байна. 우리도 교회 안에서 경계해야 될 모습입니다. Тэгэхээр энэ ч гэсэндээ бид бүхний чуулган дотор сэрэмжлэх ёстой дүр төрх байна. 복음이 높아져야 되고 Яг үнэндээ сайн мэдээлэл өндөрт өргөмжлөгдөх хэрэгтэй шүү дээ. 전도가 교회 안에 최우선의 목적이 되어야 합니다. Яг үнэндээ энэ сайн мэдээ тараах явдал чуулганы нэн тэргүүний зорилт байж ах хэвээр. 그것이 안 되면 여러 가지 이유로 교회가 나뉘어지는 거예요. Гэтэл тийм байж чадахгүй болоод ирэхээр л чуулган маш олон янзын асуудлуудаас болоод хоорондоо хуваагдаж эхэлсэн. 아볼로는 성경이 능한 자입니다. За энэ Апол гэдэг чинь Библиэд их гарамгай хүн байсан байхгүй. 아볼로의 말씀을 들으면 뭔가 성경의 지식이 가득 채워지는 것 같아. Тийм учраас тэр хүмүүс яасан бэ гэхээр энэ Аполын үгийг л Аполын сургаалыг л сонсох юм бол Библийн талаар их олон зүйлийг мэдэж авч 그럼 чадж 그쪽으로 байна. 쭉 몰려가는 겁니다. Тийм учраас ингээл тэр тал руу л бөөгнөрөөл явсан байна. 베드로는 이제 정통의 사도였습니다. 정통적인 이제 예수님의 한 제자로서 사도의 역할을 했습니다. За харин Петр болохоор тийм ээ Петр үгаяа. 예. За Петр болохоор тийм ээ Есүсийн гарын шавийнхан нэг байсан. 그래 처음부터 예수님을 따랐던 베드로잖아. Тийм учраас хамгийн анхнаасаа л Есүсийг дагдаг байсан одоо ойрынхан шавнырийнхан нэг 우리 шүү дээ. 유대인이잖아. Манай юудэ угсаатны хүн шүү 정말 дээ. 정통적인 우리 교회 사람이야. Тийм учраас яг л уламжлалт манай чуулганы хүн шүү дээ. 그렇게 따라가는 사람이 있는 거야. За тэгээд бас Петрийг дагаад явж исэн хүмүүс ч хүртэл байсан 야 байна. 바울이 이방인들에게
힘차게 전도하는 거 못 봤어? За түүний дараа Паул харь үндэснүүдэд маш хүчтэй сайн мэдээг тарааж байгааг та нар хараагүй мó? 바울이 얼마나 열정적으로 지금 전도하고 다니고 있어요. Паул ямар халуун зүрх сэтгэлээр ямар чин сэтгэлээр сайн мэдээг тарааж байна. 그러면서 또 바울을 따라가는 사람이 있는 거예요. За тэгингээ бас Паулыг дагаад явж исэн хүмүүс байсан. 자기의 마음에 맞는 사람, Тэр өөрийнхөө сэтгэлдээ нийцэж байгаа. 자기의 성향에 맞는 사람을 쫓아가게 되었던 겁니다. Өөрт нь таалагдж байгаа хүнийг л дагаад явж байсан гэсэн. 그들 모두는 하나님께서 세우신 사역자일 뿐인 겁니다. Тэгэхээр тэр хүмүүс бол зүгээр л бурхны гаргаж ирсэн, бурхны босгон байгуулсан ажилчин төдий шүү дээ. 그들이 세우신 분은 하나님이시고 Түүнээс үүш тэр хүмүүсийг босгон байгуулсан нэгэн бол бурхан өөрөө. 그들은 하나님께서 각자의 위치에 사용하고 계시는 일꾼일 뿐이다라고 말씀하시는 거예요. Тэр хүмүүсийг бурхан тохирсон байр суурин дээр нь тавиад зүгээр өөрийнхөө ажлыг хийлгэж байгаа, гүйцэлдүүлж байгаа ажилчин төдий гэсэн байна. 오직 우리의 마음이 그리스도의 십자가를 향해 있을 때 Харин бид бүхний зүрх сэтгэл зөвхөн Христийн загалмай руу хандчихсан байж байгаа. 정말 어떤 약한 사람도 어떤 천한 사람도 하나님께서 들어주셨을 때는 능력이 된다라는 것을 우리가 기억하고 있을 때 Ямар сул дорой, ямар дорд хүн байсан бэ? Христийн загалмайнаас л баттай зурх юм бол тэр хүн хүчтэй хүчрхэг хүн болж чаднаа гэсэн шүү. 우리는 우리의 교회가 사람에 따라 나뉘어지지 않게 되는 거예요. Тэгэж байж л бидний чуулган хүнийг дагаад хуваагдахгүй байх 그리고 боломжтой. 또 그 사실 마음의 근원은 판단하는, 교만하는 마음이다라고 말씀하시는 거예요. За тэгээ түүний гол үндэс суурь нь юу вэ гэхээр бусдыг шүүмжилсэн, бусдыг муулсан сэтгэлээс үүдэлтэй гэсэн байна. 고린도전서 За 1-р Коринт 4장입니다. 4-р бүлгээс олж харцгаая. 6절 1-р Коринт 4-ийн 6. 같이 읽겠습니다. 4-ийн 6 хамт уншия. 형제들아 내가 너희를 위하여 이 일에 나와 아볼로를 가지고 본을 보였으니 та нар 이는 너희로 бичигдснээс 하여금 хэтрэхгүй 기록한 байхыг 말씀 биднээс 밖에 넘어가지 суралцаасаа 말라 한 гисних юм. 것을 우리에게서 Тэгвэл та нар 배워. нэгийнхээ өмнөөс 계속해서 нөгөөгийнхөө 그만한 эсрэг 마음을 ихэрхэхгүй. 고린도 교회의 성도들은 이제 교만한 마음을 품고 있었던 것 같아요. Тэгэхээр Коринт чуулганы ахан дүүсийн дотор ийм бардамсан тийм ээ ихэрхсэн сэтгэл байсан юм шиг байна. 그래서 하나님께서 세우신 사역자들이 전하는 말씀을 판단하고 Тийм учраас бурхны гаргаж ирсэн тэр тухайн ажил хийж байгаа ажилчин руу хандсан тийм ээ шүүмжилсэн сэтгэл байсан байна. 뭐 이제 요즘으로 따지면 이 사람은 설교 뭐 잘하는 사람, 이 사람은 설교 못하는 사람 그렇게 판단하기도 하고. Тэр одоо орчин цаг үеэр жишээ авч үзэх юм бол за энэ хүн тийм ээ үгийг их сайн заадаг. За энэ хүний сургаал жоохон тиймэрхүүгээ шүүмжлэхийг 이 хэлж байгаа. 사람은 내 마음에 맞는 말씀을 많이 해주는 사람, 이 사람은 내 마음에 걸리는 말씀만 많이 하는 사람 그렇게 속으로 판단을 했던 거예요. Тэр энэ хүн яг миний зүрх сэтгэлд нийцсэн яг л надад таалагддаг үгсийг зааж өгдөг. Харин энэ хүн болохоор үргэлжил хүний зүрх сэтгэлийг хатгасан, миний зүрх сэтгэл тэгэлсэн үгийг заадаг. 시작은 교만의 마음이었고 판단의 마음이었던 Тэр 겁니다. ингэж бодож байгаагийн ихэл нь хаанаас үүдэлтэй вэ гэхээр бардам сэтгэлээс бас шүүмжилсэн сэтгэлээс улбаатай. 그렇기 때문에 자기도 모르게 자기의 마음에 맞는 사람들만 따라가게 되고 모이게 되었던 거예요. Тийм учраас өөрийн ч мэдэлгүйгээр өөрийнхөө сэтгэл нийцэж байгаа, өөртөө таалагдж байгаа хүмүүсийг л дагаад явж байсан гэсэн. 그래서 우리가 신앙생활 가운데 정말 경계해야 됩니다. Тийм учраас бид бүхэн итгэлийн амьдрал дундаа асар их сэрэмжлэх хэрэгтэй шүү. 교회는 하나님께서 세워주신 하나입니다. Энэ чуулган гэдэг нь бурхнаар босгон байгуулагдсан нэг. 사람에 따라 나뉘어져서도 안 되고 Хүмүүсээс хамаарад ингээ хуваагдаж болохгүй. 어떤 이유로도 나뉘어져서는 안 됩니다. Ямар ч шалтгаантай байсан бай хоорондоо талцаж болохгүй. 우리가 전도를 잘하기 위해 교제를 잘하기 위해서 뭐 이렇게 부서도 나누고 또 대학별로도 나누기도 하지만요. Бид нар сайн мэдээг тараахын тулд нэгэнтэйгээ илүү ойр дотн нөхөрлөхийн тулд хоорондоо баг болчихсон хэсэг болоод ингээд хуваагдаад явж байгаа л та. 항상 우리가 하나라는 그 마음을 잊지 말아야 합니다. Гэхдээ бид бүхэн зүрх сэтгэл дотроо гисэн хэдий ч бид бүхэн нэг шүү, нэгдмэл байх ёстой шүү гэсэн тэр сэтгэлээ үргэлж байлгаж байх хэрэгтэй. 정말 경계해야 될 것이 옆에 있는 형제 자매님들을 경쟁 상대로 여기는 거예요. Тэр хамгийн их сэрэмжлэх ёстой зүйл маань юу вэ гэхээр яг хажууд сууж байгаа ахын дүүсээ өрсөлдөгч гэж харахаас. 교회가 교회를 경쟁 상대로 여기고 Тэр нэг чуулган нь нөгөө чуулганыгаа миний өрсөлдөгч гэж харах. 부서가 부서를 경쟁 상대로 За 여기고 нэг хэсэг нь нөгөө хэсгийгээ өөрийнхөө өрсөлдөгч гэж харах. 형제 자매가 형제 자매를 경쟁 상대로 여긴다면요. 어떻게 그것이 올바른 교회의 모습이 될 수 있겠습니까? Яг ижилхэн ахын дүүс байж байж л нөгөө ахын дүүсээ миний өрсөлдөгч гэж хараад ингээд яваад байх юм бол яаж бурхны маань хүсэж байгаа зөв зохистой чуулганыг бүрдүүлж чадах вэ? 근데 고린도 교회에 그런 모습이 있었던 것이고 Гэтэл Коринт чуулган дотор ийм дүр төрх байсан байна. 사실 우리의 마음에도 근원적으로 죄의 본능 가운데 그런 마음들이 있을 수 Тэр 있어요. яг үнэндээ бидний зүрх сэтгэлийн төрлөх шинж чанар дотор маань, гэмт зан чанар дотор маань бас ийм сэтгэл байж болно. 내가 속한 교회가 저 교회보다는 잘했으면
잘했으면 좋겠다. За миний нөхөрлөж байгаа чуулган тэр чуулганаас нэг сайн яваасай. 내가 속한 부서가 저 부서보다 잘했으면 좋겠다. Миний нөхөрлөж байгаа энэ хэсэг энэ групп маань тэднийхээс илүү сайн болоосай. 내가 속한 대학교가 저 대학교보다 잘했으면 За 좋겠다. миний сурж байгаа их сургууль тэдний их сургуулиас илүү сайн яваасай. 그것은 하나님 앞에 합당하지 않은 마음입니다. Тэр магадгүй ийм зүрх сэтгэл ийм сэтгэхгүй байгаа бол тэр маань Бурхны өмнө зөв зохисгүй сэтгэл болчихно. 하나님 안에서 우리 모두가 잘해야 됩니다. Бурхны өмнө яг үнэндээ би чийг илтгэв. Бид бүхэн бүгдээрээ сайн явах хэрэгтэй. 옆에 있는 교회가 잘하는 것이 우리 교회가 잘하는 것이고 Хажууд байгаа чуулган маань сайн явж иж би сайн явна 옆에 있는 тийм ээ. 대학이 잘하는 것이 우리 대학이 잘하는 것입니다. Хажууд байгаа их сургууль маань сайн явж иж миний суралцж байгаа их сургууль сайн явна шүү дээ. 고린도전서 За 1-р Коринт 12장입니다. За 1-р Коринт 12 дугаар бүлэг байна. 예, 12장 26절입니다. 1-р Коринт 12-ын 26. 예, 같이 읽겠습니다. 26-г хамт уншийе. Нэг Манайхан эргэтэн зовбол 지체가 бүх 고통을 эргэтэн хамт 받으면 зовно. 모든 지체도 Нэг 함께 эргэтэн 고통을 алдаршвал 받고 한 бүх 지체가 эргэтэн 영광. хамт баярлах болно. 우리가 자주 사용하는 표현이잖아요. Тэр бид бүхний байнга хэрэгэлдэг тийм ээ илэрхийлэмж байна. 예수 그리스도께서 교회의 머리가 되시고 Есүс Христ бол чуулганы тэргүүн. 우리 교회는 그 머리 대신 그리스도의 한 몸이다. Харин манай чуулган тийм ээ тэргүүн болсон тэр Есүсийн биеийн юм аа гэж. 우리 각자는 그 몸의 각 지체를 이루고 있는 것이다. Харин бид бүхэн бүгдээрээ тэрхүү биеийг бүрдүүлж байгаа эргэтэн тус бүр юм аа гэж сурдаг. 결국 그 말씀을 통해서 강조하고 있는 것은 하나라는 것이죠. Тэр эцэст энэ үгээр дамжуулаад бид бүхэнд хэлж өгж байгаа санаа нь юу вэ гэхээр бид бүхэн бүгдээрээ нэг юм аа нэгдмэл юм аа гэсэн. 고통을 받으면 함께 고통을 받고 Зовсон ч хамтдаа зовно. 영광을 얻으면 함께 즐거워할 수 있다 소아들이- 말씀하시는 겁니다. Суу алдрыг хүртсэн ч хамтдаа баярлаж чадна гэсэн байна. 그래서 사실 고린도전서 12장부터 14장까지는 이제 은사에 대한 이야기를 하고 있는 거예요. За тийм учраас 1-р Коринт 12-оос 14-р бүлгийг дуустал сүнслэг бэлгүүдийн талаар хэлсэн байна. 사람에 따라 나누어졌을 뿐만이 아니라 각자도 나뉘어졌던 겁니다. Хүмүүс хоорондоо тийм ээ хуваагдаа зогсохгүй хувь хүн тус бүрч хүртэл хоорондоо хуваагдчихсан байсан 교회 гэсэн 안에서 байна. 옆에 사람을 경쟁 상대로 여기고 자기의 은사를 자랑하느라고 바빴던 거예요. Чуулган дотор байгаа хүмүүс хоорондоо талцчихсан байсан. За тэгээд өөрийнхөө хүлээж авсан сүнслэг бэлгээрээ нөгөө нэг ахын дүүстэй сайрахдаг байсан. 그래서 질서도 없었습니다. Тийм учраас ямар ч дэс тараалал эмх журам гэж байхгүй. 그러니까 자기가 갖고 있는 것을 그냥 사람들 앞에서 내어놓기만을 바빴던 겁니다. Тэгээд ирэхлээр өөрийнхөө олж авсан өөртөө байгаа зүйлийг л бусад хүмүүсийн өмнө нийлх харуулгахдаа л их завгүй байсан. 그래서 그 은사를 주신 하나님을 기억함으로써 겸손해질 것을 이야기하셨고 Тийм учраас тэрхүү сүнслэг бэлгийг өгсөн нэг нь бурхан учраас бид бүхэн түүний өмнө өөрсдийгөө даруй байлгах хэрэгтэй гэж сургамжилсан байна. 하나님은 계획대로 각 사람에게 맞는 은사를 주셨기 때문에 필요하지 않은 것은 아무것도 없다 말씀하신 거예요. Бас бурхан төлөвлөсөн төлөвлөгөөнийхөө дагуу тэрхүү сүнслэг бэлгийг өгж байгаа учраас хэрэгцээгүй хүн гэж байхгүй гэсэн баг. 각자의 위치에 맞게 꼭 필요한 은사를 주신 겁니다. Хүн тус бүрт яг л тохирсон байгаа байр суурьнд нь тааруулаад яг хэрэгцээтэй байгаа сүнслэг бэлгийг л өгсөн байна. 그래서 자기가 갖고 있는 은사를요 자랑할 것도 없고 Тийм учраас өөртөө байгаа бэлэг авьяасаараа нэг тийм бусдад гайхуулаа сайрхаад байх хэрэг үнэндээ байхгүй. 자기가 가진 은사가 부족하다고 낙심하고 시기할 필요도 없다라고 말씀하신 거예요. Бас надад тийм бэлэг авьяас байхгүй байна гэж шантраад сэтгэл санаагаар унах хэрэгч байхгүй 그러면서 гэсэн баг. 교회가 하나가 되게 하기 위한 교회 안에 가장 필요한 은사를 말씀해 주시죠. За тэгингээ чуулган маань нэг болохын тулд чуулган дотор байх ёстой хамгийн чухал сүнслэг бэлгийн талаар хэлсэн байгаа. 그것이 바로 사랑입니다. Тэр нь юу вэ гэхээр хайрын бэлэг юм аа гэсэн шүү. 고린도전서 За 1-р Коринт 13장 13 1절부터 3절. 1-ээс 3. 예, 같이 읽죠. 1-ээс 3-ыг хамт уншийе. 내가 Хэрэг би 사람의 хүмүүсийн 방언과 болон 천사의 тэнгэр 말을 ичнэрийн хэлүүдээр 할지라도 ярьлаач 사랑이 없으면 надад хайр 소리나는 үгүй бол 구리와 би 울리는 хийн 꽹과리가 нүрэглэх 되고 харанг 내가 хангинах цан 예언하는 аж 능이 있어 хэрэг би 모든 иш 기회와 үзүүлдэг 모든 мөн бүх 지식을 нууц 알고 болон 또 бүх 사는 мэдрэгийг 은혜를 мэддэг 나누고 байгаад 사랑이 уулыг нүүлгэх 없으면 бүрэн 내가 итгэлтэй 아무것도 байлаач 없으며 надад 내가 хайр үгүй бол 그래서 би 모든 юу ч 것으로 биш 구제하고 хэрэг би бүх өмч хөрөнгөө тараан өгч бие шатаахаар тушаасан ч надад хайр үгүй бол энэ нь надад ямар ч ашиггүй юм. 예, 교회 안에 가장 필요한 것이 무엇입니까? Тэр чуулганд хамгийн хэрэгтэй зүйл нь юу гинөө? 예, 이제 사랑입니다. Хайр юм аа гэсэн байгаа юм. 어떤 놀라운 능력도 Ямар ч гайхалтай хүч чадал ч 어떤 бай. 큰 믿음도 Ямар ч агуу итгэл бай. 어떤 대단한 지식도 Ямар ч гайхалтай мэдлэг бай. 사랑이 없으면
아무런 소용이 없다라고 반복해서 말씀해주고 계신 거예요. Энэ хайр гэдэг зүйл байхгүй бол ямар ч хэрэгцээгүй хий хоосон зүйл юм аа гэж хэлсэн байгаа үстэй 자, тийм ээ. 사랑은 누구나 개발할 수 있는 은사이기도 합니다. Тэр энэ хайр гэдэг зүйлийг чинь хүн тийм ээ хөгжүүлж болдог бэлэг авьяас гэж хэлж болно. 육체적인 조건과는 상관없는 게 사랑이에요. Энэ бол ямар ч махан биеийн тийм ээ нөхцөл байдлаас үл хамаарах зүйл бол хайр байхгүй. 자신의 기질과는 상관없는 게 사랑입니다. Тийм ээ тэр хүний зан аашнаас үл хамаарж болох зүйл бол хайр байна. 어떤 자신이 가진 조건으로 제한받지 않는 것은 사랑이에요. Өөрт нь байгаа нөхцөл байдлаар хязгаарлагддаггүй зүйл бол хайр байна. 사랑은 마음이잖아요. Хайр гэдэг чинь сэтгэл шүү дээ. 돈이 사랑이 아니죠. Мөнгө төгрөг бол хайр биш үү? 힘이 사랑이 아닙니다. Хүч тэнхээ хайр биш үү? 뭐 큰 돈을 써야 사랑이라고 얘기하지 Их 않잖아요. хэмжээний мөнгө төгрөгийг зарлагдаж бай зориулж үйжил түүнийг хайр гэдэггүй шүү 큰 дээ. 힘으로 뭔가 나타내야 그걸 사랑이라고 하지 않잖아요. Агуу хүч чадлаар түүнийгээ ил болгож харуулж байж түүнийг агуу хайрлаа гэдэг юм биш. 사랑은 마음입니다. Хайр гэдэг чинь хүний зүрх 그러니까 сэтгэлийг 누구나 хэлж байгаа. 더 크게 만들 수 있는 은사가 있다. Тийм учраас хэнийч бай илүү томруулаад илүү хөгжүүлж болох бэлэг авьяас байна. 그건 바로 사랑이다. Түүнийг хайр гэдэг юм 그리고 байна. 그것이 가장 좋은 은사이고 큰 은사임을 말씀하시는 겁니다. Тэгээд бас хайр бол хамгийн сайн бэлэг авьяас хамгийн агуу юм а гэсэн 우리가 байна. 교회 안에서 신앙생활하면서 나에게 가장 필요한 것이 무엇일까? Тийм учраас бид нар чуулган дотор итгэлийн амьдралаар амьдарч байх үед мэн хамгийн хэрэгцээтэй зүйл яг юу юм болоо? 사랑입니다. Хайр юм а гэсэн байна. 주님을 사랑하고 Эзнийгээ 정말 хайрлаа. 형제자매들을 사랑하고 Бас ахан дүүсээ 정말 хайрлаа. 교회를 사랑해 보세요. Үнэхээр нэг чуулганы хайрлаад нэг 문제될 것이 아무것도 없습니다. Тэгэх юм бол асуудал болоод ухаар зүйл үнэндээ байхгүй. 판단의 마음이 사라집니다. Нэг тийм бусдыг шүүмжлэе гэсэн сэтгэлтэй налга болно. 자랑의 마음이 사라집니다. Сайрхыг гайхуулъя гэсэн сэтгэлтэй налга болно. 시기의 마음도 사라집니다. Атаархыг зөвтөөрхий гэсэн сэтгэлтэй налга болно. 무시의 마음도 생기지 않습니다. Үл тоомсорлъя гэсэн сэтгэлтэй ч хүртэл алга болно. 사랑의 마음은 그 모든 것을 없애버립니다. Тэр энэ хайрлах сэтгэл чинь тэр бүхий л муу муухай зүйлсийг арилгаж байдаг зүйл. 고린도 교회에 이 사랑의 은사를 강조하신 것입니다. Тийм учраас Коринт чуулганы ахан дүүст хандаад хайрын бэлгийн талаар хэлсэн байна тийм ээ. 오늘 고린도 교회에 사도 바울의 서신을 통해서 하나님께서도 우리에게 교회 생활 가운데 강조하시는 두 가지를 생각해 보았습니다. Тэгээ өнөөдөр бүгдээрээ тийм ээ Коринт чуулганд бичсэн энэ хүү захидал номоор дамжуулаад бид бүхэн ч гэсэндээ чуулган дотор итгэлийн амьдралаар амьдрахад зайлшгүй байх ёстой хоёр чухал чанарын талаар 우리가 сурлаа. 신앙생활 가운데 고민하고 있는 부분들이 이 안에 담겨져 있으니까 반복해서 읽어 보시고요. Тэр итгэлийн амьдралаар амьдрангаа бид бүхэнд асуудал болж байгаа, бид бүхэнд бодлогошрол болж байгаа зүйлсүүд яг энэ дотор байгаа учраас давтан уншаарай. 강조한 두 가지의 내용. Тэгээд онцолж хэлсэн хоёр төрлийн агуулга. 저도 이것을 오늘 다 할 수 없다라는 것을 알고 있었기 때문에 우리 대학부 형제 자매님들에게 우리 청년 형제 자매님들에게 무엇이 필요할지를 고민하면서 이 두 가지의 주제를 정한 겁니다. Би ч гэсэндээ өнөөдөр энэ агуулгыг тийм ээ бүхэлд нь та бүхэнд хэлж өгөх боломжгүй амжихгүй гэдгээ мэдэж байсан учраас залуучуудаа зориулаад оюутны хэсэгтээ зориулаад хамгийн чухал хэрэгцээтэй зүйл нь юу юм болоо гэж бодож байгаа саяны хоёр төрлийн зүйлийг бэлдсэн байгаа. 성적인 죄에 넘어지지 않게 조심하십시오. За эхнийх нь энэ садар самууны гим нүгэлд унахгүй тул болгоомжлоорой. 주님께서 우리 각자에게 주시고자 하는 그 결혼이라는 축복을 또 경험하기 위해 잘 기도하고 준비하시기 바랍니다. Тэр эзний бид бүхэнд өгөх гэж байгаа тэр хормын ёслол гих маш үнэтэй бэлтжигсэн байгаа бэлэг байгаа. Тэгэхээр тэрхүү бэлгийг бид бүхэн хүлээж авах цаг үеэ хүлээнгээ залбирангаа бас өөрсдийгөө маш цэврээр бэлдээрэй. 그리고 또 한 가지 이제 교회 안에서의 모습입니다. За тэгээд өөр бас нэг зүйл нь юу вэ гэхээр чуулган доторх бидний дүр төрх байна 한 тийм ээ. 단어니까 너무 쉽죠. Тэр нэг үг учраас их ойлгомжтой амархан байгаа үстэй. 사랑입니다. Хайр гэсэн байгаа. 뭐 매일매일 반복해도 부족하지 않은 내용입니다. Өдөр болгон давтан хэлсэн ч илүүд хэрэггүй агуулга байна 매 тийм ээ. 시간 반복해서 일깨워도 정말 부족함이 없는 하나님의 교훈입니다. Цаг болгон өөртөө сэргээн сануулсан ч тийм ээ илүүд хэрэггүй эн чинь бурхны бид бүхэн сануулж байгаа сэрэмжлүүлэг байна. 우리가 주님께로부터 받은 사랑으로 서로 사랑하는 신앙생활이 되시길 바랍니다. Тийм учраас эзнээс дүүргэгдэж байгаа эзнийг харилсан тэрхүү хайраараа бас бие биенээ илүү их хайрлсан тийм цаг хугацаа болоосай гэж захимаар байна. 마지막으로 읽고 За, 마치겠습니다. хамгийн сүүлд нь үүнийг уншаад дуусгая. 고린도전서 16장 1-р Коринт 16 13절 14절 16-гийн 13 14 같이 읽겠습니다. хамт уншия. 깨어 Сэрэмжтэй 믿음의 бай, 굳게 итгэлтэй 서서 бац зогс, 남자답게 эрэмгий 강건하여라. хүчтэй 너희 бай. 모든 일을 Бүх юм чинь хайр 사랑으로 дотор 행하라. хийгдэг. 예, 기도하겠습니다. За залбирцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь танд талархлаа. 고린도 전서를 통해서 청년의 시기에 꼭 필요한 말씀을 허락해 주심을 믿고 감사드립니다. Эзэн та 1-р Коринт номоор дамжуулаад залуу насанд маань зайлшгүй хэрэгцээтэй байгаа тэрхүү сургамжийг өгсөн гэдэгт тань итгэн талархаж байна. 주님께 드려지는 이 청년의 시기를 더욱 깨끗하게 살아갈 수 있도록 도와주시고 Эзэн танд өргөж байгаа энэхүү залуу насаа бид бүхэн илүү цэврээр өнгөрүүлж чадхад та туслаарай. 또 가장 큰 은사인 사랑을 품고 또
신앙생활 할 수 있도록 인도하여 주옵소서. Бас хамгийн агуу бэлэг болох хайрыг өөрчлөөд итгэлийн амьдралаараа амьдрч чадхад минь та туслаарай. 우리 모두가 주님 앞에 설 때 책망할 것이 없는 모습으로 설 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. Бид бүхэн бүгдээрээ эзэн таны өмнө зогсох үедээ зэмлүүлэх зүйлгүй ямар ч гим зэмгүйгээр зогсож чадхад минь та туслаарай. 이후의 모든 시간도 주님께 부탁드립니다. Үүний дараа үргэлжлэх бүхий л цагуудыг эзэн танд даатгаж байна. 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. Биднийг хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.